will of God. Ye kubrang God. Pumagchayban sa jabadangi armas bangko sa nyasa. Magjaybang so go away rabangko sa nyasa. Okay, so chichon pirla mo kailangan kiyang good technology. Kailangan kiyang good live Zoom. Putinan mo yung corona. So ngayon sa yung corona aramas mawiyata sa nito talking one world government. Sinanan Krais. Okay, it's just normal. Atakin na tayo mo yung Gigi. And so may ko doon kaloke sa kulmanggo charamas. Kisa nga rail pong estuwewegi. And so may enemy bangkong ko doon niye wal. Kamu bang position. Kamu yung ngoy. Kitrabang to kalangan sa court. Pagod. Pagong kitra. Court hutang pang kay pwede ka mapatay. Okay, so ka mapatay. Corona. Puede que trae repent, trae colula, trae hueliaca, trae roma san en court, o kauna mo itang trae lenga usa masa no nan social media. Okay, we ka por ma so ka palu porta, so lambang pilwie so ka o giseli, so lambang pilwie rock seli. Okay, masala alan rock, puede que Jesus masani, tabang kamapan marain wa, a trae pindi. Okay, pwede bang rasong yasa apo mendaki yasa apo susu kaudri asada yasa may bang kuwang kalok apo asucho moni asucho stosa aramasakan soikia apo anso mi yasa yer may bang kalok ay sucho moni sucho stosa aramasakan soikia godo jo life. Jesus is coming. Okay, Jesus is coming. Jesus kach godo. We are papan kamba masani tapapan ki rong re pangagta rong. We are wrong. We are may dong ke chailan so begi ewa character akanangama. Assumen mela aga chamurla by so. Begi melan kopreki chaila. Okay, assumen mela amen eururan seli. Makomo yung oy so ban yang rongata masa no so beito. Iwana chako chalimbak. Okay, welcome to my chorus makastar. Magajimpat ko share. Yanane masaneng goten lel wasakoros. Ren membumbi chorus. Megan menrong mesochagan menrong. Pugita pukoyuma. Pukoyuma makaona masani. Kono patano maramas. Kono patang mor sojuk. Okay, Jesus kach kodo. Kamu yo ngoy ponsa sa Jesus. Chasutrapan yang an kemor sojuk. Chasutrapan yang kolan nan lang. Magchasutra ko lula. Wilia kap. Baptize la marang coach sam. Coach ngay sarawi o muita ngay sarawi na uyaw ta chay maur chay so Japan kolan nan lang sarawi so chaka kway ki chay nan lang we mau so chaka kway ki chay nan lang so chaka mokan pang go to murin a chay lip sapal murin a chay kolularo wilya kapana. Okay, so mimen kakela ka king ki chay do changoy kilang wa ikilang one count of you the dog pon live. Okay, and so making so chokoto live, it's okay is an ama waken at metawame is a pay gong court. Okay, poiki masanam quarter and pulu away your corner but I'm more in aramas make a dog. So jelly is men wrong, such a man wrong, you yai puko, poiki wrong, corner petano maramas. Okay, corner petam da, poiki more soju, magat cut hodo, kauno, a got stone panaliki child. Okay, meba chuma ko prangko chutam pan mia paliaba. Paliaba bango samdo, paliaba bango do lel karania panatia. Pua pan kang aramasen kono bata kolanan lang. Baki ikola momaitia no iba irama ilay bang puro yung mama yung ngayon ta kamayroon kanya lar. Kauno ang tatong kanya tao yung sanki. Amo po tamar mas kailong ki ko na batayin das chuya tan mekot. Uda narmas pang kailong ki po magchel wiye ko daw ye pimping ko de sakasakaw de koso yung mal. Ngayon sa wachakan pili ang achelo polo, okay? I got you. Apo yung achel ko do kachay ko soya mauro mela. Gogo nan hell de dindurlanan wing god. Ikarapome a kailongin gitai. Upon the donkey a chai panene. Upon the donkey pinky chai like a back chai bankin. Matamatao proxanantia. Game karata matamatao,
Babamo inang anane submit to the will of God. Pukija te ronger pekaran God abeng child jepi child dipuekia child. Wang selina child ko sondigan da child kokoano babam. Okay, so imimen waki wa tong kung child patakan pon lobo inanen sansal. Pumakitay koros ronger kichay laru mangi dolul dame Jesus wiyata. Indaya jaban yak makchay mendagi. Jaban morin armas yak. May ban soyer mangi chikipon. I am ban mendagi. I bilibil gola ng hell. I bilibil lusang kamoro. Amay sosa. Ngay rongatangay ko sambaligi. Wow. Ikarapan ako yapagpakatar. Pwede tirin armas sosa. Chay chukang patangi, chay patangi ni yorala. Pingoy cha ipsabale waraylar. Apoy sosa. Matak me godoro. Okay? May bilinda. Oh, nang Getsemani. Wana wayrak. Sweat blood. Ibilinda niya bedabed. Ibilinda niya isyokon. Pwegi sosa. Okay? May bilinda. Ponlopo warlang sama. Amo. Ya story yo. Esto ya maurio. Ansam kasampalang kamayo ngay chanip sapal. Kajap, what the masano. When meron situation, meron tamarin chingiki daw kampanyang kon. Kampanyang weweki. Puksaraw kay tek menaw deta malien. Puksaraw men bukit kichayla. Karajan sa Japan, wrong masanang kot. Sang ni sawas kawedo. Mensaraw kin kalalela. Make the word alive. Kamaura ta masano nan ngana child ka. Pagkajaylan, wag sang o wag yang. Wag sang kajaylo wag yang God. Okay? Pagkajayban, wag sang o wag yang. Ay, chay sulami mi pang kusunet. Okay, sulami mi pang kusunet, kay de chay soy ko ala kusunet. Ap kay de kusunet me wiye, ili la selia chay, maur pagkajaylan baik. Pwegi ya chay la soyer Jesus. Pwegi ya chay la soyer me maur kia poyla bala. Tayban men Kiyaki dengan memorin tip. Pwibang wawniki pulang Krais. Amen? So, panagistya review, mataksilu Jesus lelong. Nan saylakan kamarala kamayongoy. Nan saylakan gula pon lopo, mataksilu lelong. Ran riyaw sa malarkan ko saya, emotional pain. Karatak malakan mesay kiyang rong, rabagi ta fidion. Rabagi ta fidion, pati ko ayo rong. Wait, chakak repeat po time. Okay, emotional pain medwaja matakan maslale. Aramas wiyawi kita takesilu. Ngen medwaja ngen child ka. Soul ma chay malya chay kokona chay papam. So soul la Satan ganda dongi. Okay, chay malya chay kokona chay papam. Masocho kola nan masanan god. Masocho wogila nan masanan god. Ngayon sa ouch kunda dongi. A child spirit ang sa child born again. Ngayon saraw miniminiang nga na child kak child 100% born again. Okay, child sapal. Ngayon court mak child so chuto dongi kokoni papamo matamataw. A kokoni papam matamataw. A ligia yeyi utuk aramas. Niya child pamela palwara ko sardi. Okay, a child soul yeyi child kokona child papam. So takesilu mo yata aramas ma. Ngene, soul and spirit, soul and body. So, anso me Jesus, say lok lang, polo po yung kamor ke trala. Okay? Matangila, kokon, papam, mataklawasaw. Okay, mataklawasaw, mataklawasaw. Ekonong rapaliala, amuyo ngoya cha matakla. Okay, cha kokon, cha papam, cha malyal, ekonong tame Jesus wiyaw, ekonong, tran maulale. Okay? Pues spirit makokoni papam akchikala wokila minan masanang ko change ngen sarawyo pangka kaukawit paluaro. Okay, paluara ye utuk inangenutuk. Okay, inangenutuk. So ayo ikasoya mepitutuk. Jesus matakla nanutukeo. Puerta inangenutuk and maula. Okay, acha somau kan and maula. Acha inangenutuk metuecha sakau
kamal nanak inanganutung kaima. Okay? Lust of the flesh, lust of the eyes. So Paulao ematoklani emotion ni kakani papa ayo ko saya ematoklani physical taluwara lokolok may rabagi ta video mi share ayo migos ko saya physical ematoklani utuk. Okay? Rana jibang ko saya spirit ngeneo maslala child. Okay? Kaya we are body, soul, spirit. So Jesus mataklani body, soul, spirit. Nan saya kan kolan lobula. Macam tadi Jesus pogila dibaikan. Nak. That's all we know. Even chay kan memory nan deep ki. Po chay sama ki chay salatakla. Chay sama ki chay bewedia. Chay sama ki chay maular. Okay? Kaya kan we kiki ang excuse and ayatuwa po. Magja we ki. Mangichikin na matak lako e apalyalar take naramas body, soul and spirit. Ak jaybanu der mamor ki Krais. Okay? Pag jaybanu sa jay boyla pala. Jaybanu sa jay nenen ko sampal ren court. Jayban solar. Igarban osaya bayo weno masani my people are perishing. Nayar masakan we memela resource I masan. Okay? Mak Japan ibuti pa sambawa jasura automatically asakot. Pwede kita ibuti kita toror sangot. Janani sapal. Ngin sarawia na na kachlong rechel kita watak masano chay pachon school kan me. Ka kola lela masano rechel. Pag jalen der mela na ramastipan. Chay sucha ko nong mela na ramastipan. Maso ye. Wanso me Krais kochto, Krais pola, ebil kochlao ibil kapjala. Irailakan me wiye sansal. Okay? Anan murin Krais kichel, kiyange Jesus a child more kichel are more kiwi. Kalahngan, jay miminan Kalahngan, ng Kalahngan ng Koht. Alright, so ibang wala nan, time so fast. Klokan kininin marara, minute charis at luwas, ibang focus. Okay, so spiritual pain. Met, may ni mabil kayo kamatak. Nga mataklalale, wana sansali na mataklalalew, aswet ko, putawa ko kredi incha, pwekis deeply sorrowful, matakin laleo. Okay, ayoy ko sa kusaya matak laliki. Sola ka kong wa alopo. Okay, rana na lukito amanchoror and wa. Sola ka kong wa na matakla. Okay, kamatong kan maruya yung taluwaro. Kareta kamatong ko pa yung sangerom sumaw. Kamatong ko pa yung sanger at kamatong kan. Magchapilata mimilale. Chasudrota tongki in Chan Krais. Okay, makredi. Italian maula. So spiritual pain the matakan palingehn a bit o Koht Siohwa. Okay? Karyang korent lemau riesakeo agatin masani Krais ojo udan diba. Kota puyaki la momena ramastipanaman. Tuwe child. Pukitailen yang aniki. Pungen Koht re. Okay? Krais wo wapungen Koht. Krais is holy. Okay, yes, sarawi. A blameless sota diba. A sinless sota diba. Okay, sota sapung, sota record. Intau makalakan. Amasani Krais udan sota tiba. Imekareta in the spirit nan ngeneo sang the scripture kanya chayban watak chayban asa one lokolok me kon maslale. Pogita ewiya mokidwo ni asa warong. William de komi o ngoy wiya mokidwo ni asa warong. Esota warong. We are anyways, pwede kamo yung ngoy.
Okay? God has him as a holy son, blameless, undefiled, aber obedient. Okay? So is Lou is a kono chemangi mo. And the God bagong geteilt. God kito Jesus. Mikaratan sa koros ikin kangong ay geteilt koros kakakon me ke deep God bagonguk. Kakakon me ke mau God bagonguk. Ta soja kak pega sal kelim bagong God. Porque geteilt miminan deep God bagong geteilt. Ngayon sawat panggan buyada hanso koros chay lempe kasalgi limbakan God. Ab chama. Keja oples nan maur. Soja cha koparopor. Acha wiya mau kanay siya wani sa payo. Akara saya nagorun na. Dami ang dakil gorun na. Puki cha tela malama. Magchay kakotok yata chay maur likin Krais. Soja kak. Magcayban lama macay wiya mau kan tay porsa kin saraw tay kuwi silikalok panolotay ko chaperin kinya wekis chweweki magoch limpakon ya loud sang ta is ngoy te dami wiya ongi God pakong samba agat kito Jesus I God rakeneo. And so when Jesus means silipon sambawat, my father. Okay, I can kapakapin samay miara relationship. Mia pak warangan raprapaki silipoes chominya retiar pak jojo ekelekele awiye lolo. Awiye kapakap. Okay, magchako soya me God atapapa. Abang yalata attitude. Armas kamban raprapakin gechel chay sucho mumot metametakan go welan so chay ban men ye wang ko sam poku pro wang kak mokmokit nampal wara chay kan puen Jesus kat toro chapieta Jesus kat kiyang gechel ngeneo pok chelen kat ko dogoela tame ka chin chapieta me ye kabredo haramasen samba puralanan lang kabredo haramas me ban mela Uyala tuwinanel rampuralanan lang. Korusya claim is so lang ipsapal apsocha manuya kuprangkot. Nan James payo isa kisuwa masani. Magachay lasa tama kuprangkot at chas chuya. Chal deep. Elekchay kakindame ay sukan brap isukan lipanet ay barsakan sarawi ngoy saramaw. Kauno Katito Jesus. Emangi yer. Wana chay armas abang yala chuinanel. Marasocho kolula opralare. Emasani epakong samba. Ekapugata samba. Kupro ekapugata samba. Ekapugata armas tuwe chay. Ekachkiyang chay pungan mamor. Mia imunchichi. Kaite aramas. Abungen saud. Satan. Tron lang memen wiyala kot, me kot pakasartido, Lucifer. Eso chakeleb awana demon, awana sombegan. Pwena wiyawi kapukapukin kot little dere, di murendi. Am religion, I religion, sojaga kaprela aramas rengot. Jaban dirge kauda go mela so chip sabal just soja kak puralaren Jesus. Just kak puralaren God. Megarada a comeback on your comeback of a child didn't win in Sarawi. Chego soya God. Cheso chip sabal. Chesto golula. Chesto willia cup. Cheban lusang. Damachagan what water. Damachay lama. Magjailasa. Jeban lusang. Bejojo child bill, such a corn was cyan deep. Jay such a way game. 1 quarter, such a kuburki deep. Jeban what I do was a elegant Mariala Jesus. Okay? So, Roman Lima when no. Roman Lima when no was a demonstration of God's love. Okay? Kauno kasaliyang kitail
sabol malimbak. The Krais, tayo Krais, Kalahngan magchestuarong. Kalahngan magchestuarong. Emasanier at chewi ang mga kanarasan likorin ne. Wat kik soja ala na chel pura lare soja ala. Kicheli chemchela sa tip, peren kitip, yo kitip, memor kitip. Soja ala na chel pura lare. Okay, apo kat kiyang kachay Kalahngan, takot Kalahngan. Yen ke miminan tip, yay miminan tip, au ta chenda yen. Makonguk. Okay, makonguk. Karata koras me ban uta san nan dameruya aludore irail me morla. Kay de koras me kilikilang ale kilang Kalahngan ni Kalahngan ab mimi wasao. Okay, Jesus patangi na lugi sa klemao, patangi karasaraswa me ko saya me Pao na manakapriyaman. Medyo ko way peren gila peren kan mimi ni kalen buik me tuaja rock bottom. Maurin na ramastiban abo uta o aluto. Gig chela kan makan rong masanen kod kap peren gidip makasotra aluto sa min kalen buiko nan maur me sameno posweto me sotiyang warong nan palace. Gig Jesus masaninan asone sa payo. Eulel payo, my dear punot. In my father's house are many mansions. Nan tempasan kot tirin. Tirin mansion dota naman nan market. I'm going there to prepare a room for you. Ikukulang mo po, ikukulang ko na pata. Okay, ako saya may bang gola ko na pata, ibang puroto. Iba na leyuk. Ari ime kechevyo patapatangi, ime chevyo kosoya kapoy pansutra ale koros. Apana leche rail kan makalula wiliya kapala. Kaitek chon sarawupon, kaitek saulang pon, kaiten. Apana leche rail kan makalula wiliya kap me buson la baptize la o miminan masa ng God. Okay, miminan masa ng God. So Isaiah lemay saksilu bayo lilimaw bang watagong kachalcha duan market me Jesus wiya me Isaiah bil go badar. Okay, Isaiah iso go ba man kodomon Jesus bar isu buki sama mon Jesus a kotstobon sa bawat at yung tomawa tirana ko kop ka kasaya Dame Jesus kachton, dame Jesus pangachtoya. Okay? Mowa daulul, mowa na wiyawi. So Isaiah may saksilu. Irachujik tayo limaw. Emasani. Ap. Atay tungal lokolong kan. Me lokolong ki. Atay matak. Me toto kila. Niyan sawo, kital mata-matawa me kot, me katkiyangi kalakolok wet. So, tibatalkan, me lipalipkida, watal wiyeswitkan, me wawakiki, lokolok wet, kamawi kitala, lipanolakan ni palwara, kaunsaki kitala. Okay? Makaradang ngoy sa ulang man. Iban wadak wasa. Iban ale yodelale. Aleta is ngoy nan mokit me Krais wiyayer. Yamo man. May minan deep. Soy kaway diben. Dipin liberap. Dipin nanak. Dipin kamal. Dipin sakaw. Dipin wunani. Soy kala. Pogita emasani. Ta mi wuya ko, ime alo yung Krais a wuya mo. Okay, may yapcho at akong kachalo, Krais soja pain tipa. Soja pain tipa. Kauno wuya kila iya ramas tipa naman. Kauno wuya kila iya ramas tipa naman puegi. Pungan kot me mimireng Krais. I Krais me kot.
Pungen Koht me mimeren Krais engak buyai child ta child pungla. Okay, so my van kosaya me Krais pokin yola. Ayap such a wawniki. Iban we memorin aramas de banja. Iban liberapcha. Iban beren kilipana. Iban murder. Okay, iban nenak bang kamal. Iban such a saronti. Pweng iya sanan matamataw. Ap moro such a change. Moro such a kolula wilyaka. Moro such a supelan court. Aristio melel me yasa. Aristio melel me wawniki. Amasani Krais sojo udan pipa. Koht wiyakila aramas naman. Papungan Krais me mimeren. Pungan Koht ren Krais on ka kodo re mo yo re. Okay? E sojo kodo ne mangay. E kodo ni matakla. Imi ka school ki. E matakla emotionally. Kokon babam. E matakla physical. Ayon e palwaraw. Rana chukaskosoya mataklan palingehn. Okay? Kalasia silu isak silu agachin masani ar Krais gachin kapit kitail sang ni karyaban kosonneto niya gachin alewang pain karyaw ni duen me puk saraw masani meman me langatar ni tuka eban riala. Okay, Krais wire riapa na chatip kan watala langala nentuko. Kamu yo ngoy trasutayang langala nentuko. Po Krais wilian yoti I walar karyaw nentuko. Okay, ye karapawo. Mi pan pilatay sucha men memor nan morentip. Pues weche isapa de to karya ko peoy. Achapoko soy kalatip. Pues emasani pambili wata Kalasia silu isak silu welcome malakan magachkat kota iwi kaska school ke matak me Krais kon ni palingehn. Okay, porque socho warong buya tame gachin buyao e buya anyway porque kota pa kong kitail imi wi kang nge yang kitail socho pakyo champe kasalki Makot pakong ya teso. Satan pan men wiya takatan so chaka melele makot pakong kita. Makakon make deep kot pakong. Makakon makalekal kot pakong. Limbagan kotra e akabe. Akabe means sotra tapi sotra imwi. Kot I limbak. Magchay kokon mak kachay rongerap chay chaka melele pwe ay wiya kan. Ime ko sa yagi chachokak dependong at wiyaka at wiya mauka rasang likorin na mong kot pues ocho William talimbagang goto reta kot pakong kita. Okay, or Krais kating kapit kitail sang ni karyapan ko sonneto ko sonnet ko yang men masako pues resa sa takot tip re ipugiti tip resa sa takot tip. Kosoneto kota poran itawen pokoten kubur perenki aral memor arreiti itawen rovyo ko kontra pokra pakpaki kosonet socha ngenen ko chibuti lalle. Okay, socha nor kap ibuti lalle socha chonre itawen rekokon dip kauna pake ken raila aral mimi janan dip rawiya mayroongan man akana wiya kilele na ral dibo kataman bantip esotra kisang te parael kan. Okay, mayroongan man o itar kod sotra bangkat kito Jesus esoche itar ekat kito Jesus pueki en kak rensola mimipan maureng Korea ari apal aramasaman me soche ipsapal apal. Okay, apal aramasaman me soche ipsapal en kapayata ko peranggot pokita nature chal separated chal jorosang god chal socha kak chal anani ipsabat panganang godron patlong re chal nganang godrar wiyata alana chal kak ime masani ki wasa. Okay, Krais
kapit kitrail sange karyapan ko sonneto. Asa meramimi pan ko sonnet pakpaki wiyapakan retoror sanggot remasanggot okay re pumpop kowi nani nangan tip wudangan tip ro ya pumpop kowi okay imendak karyaw mimi charerel ni tuwang puksaraw ya masani meman kilangatan ni tugo okay ayo saya crucifixion melan kologolok pwegi I kologolok kayo loud amen ron kama kayo loud and so okay kaban kalo buala I kologolok kayo loud ma kalo buala pwegi karya me mi pewe so wasa ka sali yang getel me Krais ki sang getele karyan pwegi mak kakasapongela kosonet riami mi pewom kisang getel karyaw niya kisang getel te pacheka or enable us to obey the law. Imenda kime karyaba o kosang ap kaken kapayatao pwegingen coach mimere child kaker kapayata. Okay, mas rasotra kak teton reosa rawat ligila rawia pompop kowe mon coach resotra kak pogida resapopo lale. Ansa wat kamu yung ay chay sapal. Miya ngen sarawi. Ngen sarawi ak yung chay limbak, ak yung chay power, ak yung chay self-discipline. Okay, nang karyan tumadiyo isu. Power and count da. Count da chay suutarakan. Count da chepel. Count da. Okay, Krais pola. Pweng kotki yung chay count da. Me adami lusang. Nang Getsemani. Okay, so masani ninduwan puksaraw masani meman makilangatan ni Chuka etan riala. So Jesus riala on your behalf, on my behalf. Kamu yung ngoy tape sa ba just chana ne matawayang yame po sa Korea, po sa Ria. Okay? Magandindayaw magriya ko ang panini riya, may riala, may riya. Kamaligi tama puksaraw masani. Jesus, William Kitadio, wala chakaria kan pon lupo. Esto yo kokoro pon lupo. Es sang-sang, pwegi matakla liki, matakla lale, api me kayo kamatak. Matakla me ba indindawa yan sa watch. Okay? I me kayo kamatak me kon. Matakla me indindayang ukan sa watch. Pogita. Pwegi. You are Baba Urakineo. Me and my father are one. And so may beginning down disciple ko. My food is to do the will of God. Ika na imongon, we are kuparang God. Okay, kuparang samay. At siya ganinda God. At siya ganinda God chay yung wata-wata ko na Matthew, Mark, Luke, son, mon crucifixion, mon kalobulaw. At siya ganinda God. Aginda samay. Ime warang ko pakirian patak yung rail kapakat. Andang rail samach magkot na lang. And then kawiwa yung rail me samo rabanyang sama kila. Pwede kumokit me ko ton biya yung chay pon lupo. Pagkajanin der karya monggot. Pagkajan der armastiban monggot. So yeramen magipsapal yeramen wuwe kong amo pagkajal deep. So jalan kier kaunda deep pwede ngayon sarawi. Okay, macam bang kiki yang excuse and song ka makauno kisang kecailer, agak bang bound arain, kecai bang we lokolok nanti nang karya arain, pokok cai sojo we ki, me Jesus tiban la we ki kamu yung ngoy, so sojo tibaca, magkacau ya datip tajo we konggot, ay sojo tibaca kauno pusika sang, a block it down di me ay saya kayo ko saya, a wuse sang tibacail kan. Makarata kamu yung ngoy, kita me control, kita me self-discipline, kita me ang power. Kano kiyang kita power and count da. Tama ko dong imujitiyo wa dong kita. Okay, ceka kasong-osong. Ap miya yaram manamanen count da kederale, keder doge. Okay? That's the praise. Maduri yesa kisu, paisak limao. Okay, ayo iwat-wata kodo.
Puasay bang ito ko ila cha paisak lama paisak wano. Kachin masa ni sawas. Rojarote wap kabati sabo pon. Uwi rojarot ki arain awas silu. Karaniang klok silu mo rin sawas. Jesus kachin kapitiya lauda tamasani. Eli Eli lama sabaktani. Meweweki I quote. Dama kom ligit melia kniala. I quote. Dama kom ligit melia kniala. Na Roma lima wano lel walu boniyan me kitay luwet. Krais Jesus pogila aramasuwadakan. Niyan me quote kileledi. We are apal aramas and mekila aramas pungman. Amoinala mia me pan mekila aramas maman. A coach cutting gasale young child. Doing loud and sabon malimbagong child. When he answer magichay miminan deep. Cutting bogun child. Niyan sa magichay miminan deep. Agajumbogun child. Okay? Wasa agasali young child to count Jesus lukwar lang sama. Esolar ko sayas samay. Emasani I quote. My God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? Samay, why have you forsaken me? Wasami watak na Roman limaw waluwak chay miminang deep. Krais Paula puyan mga konti pa chay kan. Maturiya sa kiswo Krais awi wur pusamaw ligit Mariala ton lopo. Sama me asame rakineo. Sama me asame socha tipare. Sama me asame epakong. Ton lopo. Samaw imerochkila. Sola marainin court. Sola eupano. A con spiritual darkness. Rotten palingehn. Koht meken kelegi. Koht meken pakong. Koht me kosayan so me baptizo. In whom I am well pleased. Me kauna masani me kumpunki. Kauna masani me perenki Jesus. Apon lopo. Jesus soja con. Samaw. Ariesola nda samay. And that I quote. Jesus sola samaki. Samaw. Po como yung oy. Mesay lak nan dib. Kuchang kak yang ala samaki. John Jesus pataki yung warongko. Kapakabin sama chumagot nan lang. It's only a prayer. It's only a word. Apan sauda. Me como yung oy yang samaki. And so me rejected. Jesus rejected. Kauno sobay sang. Nangene wurla. I quote. Esolarin da samay. Matawa. Ombaba. Sobay sang uk. A child relationship ang a child baba. And a mere love. Again, mia papa magkakesela ni Raiseri. Mia seri magkakesela. Aral papa nono mia. Manganen kotriwokin lautla. Mia songo. So a child limbaga baba nono ang seri. A mira we are chakilio. So jo unsak laut limbagan god. Memi milala child. Aptamin dinda. May kinindang papa. Iba. Se friend, se upana. Se company po se limbak.
Apo lel point may way rock la po so pesang ya. Okay, yes, smitten. You look at why you're smitten. To a joy is so pesang. Is so men kilang. Pugita, Roman 5:8. While we living in sin, Christ died. Deep ka, kola pon Jesus pon lobo, kauno so pesang. Mo kasale yang kamu yung ngoy magkauno so trakak, kiligilan tibaca ka ni wiya lopolo. Kasale yang child kan makin men ta ki ay mo rin sampa mong court, kop may bang wala nan lang po court pa kongya. You are twisting the love of God. Kawiya, matamataw sa pong, kawiya, matamataw makapang yo katiwa nan tipam kan, kauno yo urura ng ba mela po kapang wala nan lang. May nganen pichi kami. Okay ma, tirin, karapan ay ko sa angka po yung tirin aramas maskunin palingehn, puko kapak kap, suk nan mangan ngen saud. Maging pichi, na chay laramas, poren lama rapang wiwi tip mong kot, kauno wiya lopo yawi rapang godo. So bakeo. So pesang Jesus. So pesang Jesus masani samay. As ko saya samay po lopo. Ako saya, I count. My God, why have you forsaken me? Relationship and Jesus ang samaw. Akasalayang komo yung ngoy itar. Jan wewe ki. Memakchesutupan so pelang Jesus. Kachayban mela. Kachayban pungo. Lokolok. Kachayad pilata. Kaidang goch magasay kachayla nanel. Kaiden. Kachayad maliki. Separation. Toror pasang. Me Jesus wayrongki. Polopo. Pues samaw. Esola wiya sama. Wiya la court. Wiya la ramasman metosa. Nang kokonen. Irela kan nan kadete marang. Rekin dosang. Rekin court. Rastuka kiangenda. Samay. Kamu yung ngoy chaka kiangenda samay. Chaka kerenda kapagabin sama. Chmakachkachnan lang. Kacha asa. Wewe. Through Krais. Kacha yang alahan ki. Sama. Up. So chokodo ni poy chik. Akodo ni matak. Jesus lusang sama. Don lopo. Jesus ulanda samay. Habang da I court to it. Ilela sarawi o choror pasang. Esa sama ban received eso. Sangan mor makomo yung ay kokon. Asa magchasay ko doon nan morin sa ulang. Chakokonin tipan. Suka propor ng sampawat. Ibang mela, ibang kulaya. Jesus kon. Matakpa. Irakineo. Coach masani. Na come back. Mekin perenki. Apolo po. Kano so pa San Jesus. Pagkita. What ba kan? Roman 5:8. While we living in sin, Christ died for us. Niya chay miminantip, Christ poging kitela. Ako hane matakan lala. Ako hane matakan liki. Mataklam melel sa mauso paisan. So nakaganda samay. Kauno so pailasang. Kauno so pailasang pagkita tip. So mo ichar ka chaman kin kamu yung ngoy. Chaban mamor nan tip. Cha sojak kak kola rengko. Sojak kak. Makalama makakak. Pagkakarongrongen sapong. Karyang korent payo. Goten sambawat. Epitikin kitay. Epitiki aramas. Rendemen rong patakan rong amam. Epit Jesus. Rong acha sote ichar. Chanana kolula. Wilia kap. Baptize. Oso pelangi. Karapan Jesus apapant kodo. Tirin kitay. So chona bata. Kupura edirgi ka ng ama, ewa karakter. Kupura is about his love, elimbak. Apan lil point, mebil kileledir, apan lil one number na ramasyo, nan lang pan rejidi, jaman maduriye sa klimaw.
Maduri esak limau pain all kamodo retinituanimo. Epilimasani nan mui Noah we Japan tuan nan mui Krais. Kauno pan kauno meritiniti wanimun warimo. Kauno pan retinis tisan ke child patlong nan mui Koht. Bukit child kap chakai. Magchay kap chakai pa chest weki I karabanay piltij. Okay, puwe kita ikin sansarawi ipsabal bar chocho isoso lalen wairak me Jesus go through. Isoso me mo mana melao mo. Karaday yay kapagap korusya kan me ban wrong. Kapagap kiyang en saraw makastunok rong asang iya sansan. Kapagap kiyang en saraw yen so sayuk. Chay ko sayan mauro mela. Koros patapat, mela patapat, maur patapat, koros patapat. Ches pan lakatalan anel, ches chuye isis awat tabak chabil puroto, sampon tabak chapuroto, patapat. Satan magampit-piti ki chay pon sampawat, aban uwang aramas nanhel. Nanhel socha magan maur. Amin socha magan mela. Koros kan wiya mamaur, koros kan wiya rong kokoan, koros kan wiya war, so janson metakan, so janson kataman soja, anso terror. War. Ironger nan hell. Ironger nile. Chay kapagape. O may Siohwa Koht kan labalap Kalahngan komi. Kalahngan kiyang komi sabol mamulimpak. Kau magatin sarau, kau magatin ilela, kau magatin mau, me koros mau bosang remi. Iya kapagapo Lord Korusia kan marong masanan Koht ngoyo Korusia. Sepan won ke mataklama kau magatin wuya. Pokok yang gatin kat kiyang kit kamor wat ni so poi. So cha me got sakachetanan say lakan mor wat o God. Sepak mang kit batakan o Lord. Sepak yang kau yang gatin ma kong kit. Ngay sarau kat long ladet kaun kita sang met kola. Kaun tat mali lat papa mati nang kaun tapalwara takan. Karong sang masanti paparan kiyo yoki. Karong sang tatagan mun titi. I curse you. I break your neck. You have no right to manipulate nor lie to God's people, God's creation. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Almighty God. Soy kasangkit tatagan ng muntiti. Soy kasangkit al koros, por koros, wanim koros mabangkong potlong lalapuen perak. Irayu ka di o ikausu ke met ni marangkaun Jesus. Kapag kiyo Lord anointing and Koht pon video wet. O video kan koros me wiayar me pit lobulan Krais. Tuan om katin matakala emotionally, physically, or spiritually. Murina tronger sa sudaban maliki. Sa sudaban maliki o God. Ngay sarawi sa wasakan git poson. Sa wasakan git morak tigikas kuli kito Lord. Kamakit nganan religion, nganan aramas, anapan aramas, songkan koros me aramas. Metuwe sa baik. Asang aktigla momi. And same spayo when no come katingin soikoy. Me bon maso kana kam katung pokata me aktigitug. Nam iratigitugi su kam katin masanisen aktigla momi. O kausa way tatakan tepel. Ni marang counties se soik. Se soik te batakan, se soik wasaga natin nangkan at kaparan kan. Mengen south kan we tatak sang poe. Makina loya nga tuye pampapa insenen Satan asap sutra subay dong kami. Ikapagap kisolang kan korusya may sapal. Nganen kumatong itete o baik au dewe na nat mauro mongyong. Memarainen Koht pang continue to stand for us and for our people. In the mighty name of Jesus. Sa kaprayang kami at kapeng kasapat Kalahngan ng kamakaon Jesus. Muyat kaon at sang kamor kukulatra.